мына алға кедерішіп отырдар. Сізге зор рахмет. Мына шушылай вақытларыңызды табып, келіп, Кәреш ауылына Ирақ жолларды яқын етіп, Кәреш ауылына келіп, ата-бабалардың хәтеріне ихтирамлық беріп, шушылай ейілғаныңыз үшін сізге зор рахметімді білдіртемін. Бек әйбәт. Мына былтыр бетінде шушы мемориал астық Кәреш ауылының Хугуш яугілдеріне, тыл хизметкерлеріне орнап, шушы мемориалда астық. Бек әйбәт болды, көңілі, дәрреу көкем етіп үткәрілді былтыр. Мына бұйыл енді бір еллығы тибетейік ме, шушы традицияны давам етіп, шушы елішуыны давам етейік. Елда ел мына шылай ұсырашып, Кәреш ауылын ұнытмайынсы еліп тұрырға ядхан. Сізге дұр рахмет. Мына қадір бәлекей гіне программа yok, өде білсе экспромтым ойыштырып оламыз енді. Сәске алырбыз, хүдлер-хүйлербіз мына әйте тұрған кішілер өздерінің тілмәрлерін, тілеклерін әйтерге, тілеген кішілерге де хүд бересек әдірләне бірек тұрғыз. Шол. Бек әйбәт. Мына қадір программада как бы бұлайынды құтлаулар. Шынан сәске хауылы бұлайынды деге мемориалға шол. Бек мотор. Мына плакатын яңарттылар ауыл халқы өткісі менен, администрация ярдамы менен. Шынан ортына мына ауыл халқының yardımı menen, administrasyanın yardımı menen genevsiler aleyhe oturttuk. İnşallah usip gitsinler şaşılar. Olarda duraytırga, kengeytirge de yazhan. Oğasları usip gitsin anda 14 tüp. Şaşı oğası oturtuldu, bileş, kızıl şumurt oğasları oturtkanlar kişiler tek yatmaylar, yaylap kana kelip, üzerinin ülüşlerin kiritip, mına eskat ağayıplar, İşinbay yaklarından alıp kaytıp kızıl şumurt oğası oturtkanlar. Ufadan alıp gelip mileş oturttular, Miyekeden mileş oturttular. Buna şulay Züfer ağayımlar, Raul ağayımlar, tağın kimler alıp, yeyilişip, Kәреш halkı yeyilip, yolka oturttuk, pasatkilar. Şul. Olar usip gitsinler indi. Dedin alıp barımsı. Hile gidelim. Hatta hile mi diyor? Hayırlı gün, hürmetli konaklar. Şu bələkəygine avulğa vakitlarınızı tabıp, yırak yerlerden konakka kilgensiz. Zor rahmet sizge. Bugün şu bayramga kilgen barlık avuldaşlarga, konaklarga bizning hürmetimiz, muhabbetimiz şeksiz. Yangıratıp günlerini barığızını da zorlayız. Hem barığızga da ok bakitler tileybiz. 22 iyun o'zi g'ab-g'adiy kun edi. Dünya yaratılgandan beri yıl sayın qabatlanıp turgan jaygi yamli kun edi. Şu vakit qonga to'ymas faşistleri bizning shekni buzib, avullarni, shaharlarni o'lim o'tuna tuttular. Büyük vatan soğuşu başlandı. Birini bilmey izrep yoklagan sabilar Zenger kökke qarab harakatsiz kaldılar. Zenger kökni kanlı kurum kapladı. Ayavsız soğuş başlandı. İlibіз bugünün 78 yıl boyuna ayaz buluğu bilen biz sizge buruşlu soğuş hem hizmet veteranları. Uzun ömür, tınış günler nasip bulsun sizge. Barğızga da İlibіз kökleri ayaz bulsun. Ahazı sözüne Zinur Zariğatovich veremiz. Rahmetiniz. Hürmetli konaklar, avuldaşlar demeyin de, avuldaşlar bileyim de şey olganımız şulay bit.
Мына бір ел өтіп та кетті, сезілмейді. Өткен ел шул хаты шушындай Бошуша ауылда бәлекей генә бит инде. Нинди матур бәйрәм оештырып, мына үзегез жыйнаулашып, сөйләшеп, шуша обелискны эшләп, аның алдагы елда бит инде сөйләшеп, мына Тимер Булат абый бар иде, мәрхүм бит инде булды, нишәтәбез инде. Бик матур эш эшләнде. Мына бу районда мондай авыл, мондай эш бик сирәк эшләнә инде. Мына әйтергә кирәк, иң беренче организаторларга бит инде шулай бит. Каян эш килеп чыга мондай? Киңәшләшеп, бергә эшләп, уйлап, бер булып килеп чыга. Әйүп абыйга зур рәхмәт әйтәсе килә инде минем. Мына быел да аның инициативасы буенча дигәргә кирәк, мына җыелышып шушында матур итеп агачта тоже утырттылар. Нені язып қойдылар бит инде, мына үзгәртеп елны 78. Аларның эше инде. Мына Тимәштә тоже шушындай обелиск эшләнгән иде, но анда мына кайтып, былайтып оештыручы юк. Ул бит инде мына һәр кемнән тора, шулай бит, нишләтәбез инде. Анысы кызганыч. Бер сәбәп мына очрашырга. Сезгә зур рәхмәт. Эшегезне мына һәр кемнең үз эше, кайтып шушында бергә мына үзе бер гомер тагын очрашып, иштәгесен тышка чыгарып дигән кебек. И беләсез бит инде, авыр заманнар дибез. Туры килдек. Сугыш бара бит инде. Махсус операция эшләйт Украинада. Тоже мондай эшләрне дияргә кирәк. Менә шундый патриотик эшләр безнең яшьләргә бик үрнәк бит инде. Аларга аңлатып китү тагын да әйбәт, җыелышып. Нәрсә әйтәсез? Шуны әйтергә идем инде. Зур рәхмәт. Ну кыска гына үтәм инде укып. Бүген бит мына бөек җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итү чарасына җыелдык. Рөхсәт итегез, Җилдар авыл хакимияте, авыл советы исеменнән, үземнең исемнән шушы иң кадерле, иң зур бәйрәм белән сезне тәбрик итәргә. Безнең өчен җиңү көненнән дә кадерлерәк көн, әһәмиятлерәк вакыйга, югарырак тантана юк. 1418 көн барган сугыш дистәләрчә миллион кешенең гомерен үзде. Аның кара шәүләсе калмаган бер генә гаиләдә калмады. Безнең Җилдар авылы җирлегеннән 645 кеше якташыбыз сугышка китә. Кызганычка каршы аның 390-на кире кайтырга насыйп булмый. Менә без сезнең Кәриш авылыннан бит инде бәләкәй генә бөтенесе 34 ир-ат сугышка китә, шулай бит 34. Аның инде 14-сенә генә исән сау әйләнеп кайтырга насыйп була. Бу көннәрдә без туган ил һәм якыннары өчен фронтта көрәшкән авылдашларыбыз, туганнарыбыз тылда, көнне-төнгә ялгап, котышкыш авыр шартларда, аш ялангыч bütün кешеләрен җиңү өчен фронтны барлык кирәк әйберләр белән тәэмин иткән тыл хезмәтчәннәрен данлыйбыз. Аларны искә алабыз һәм чиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сугыштан соңгы еллар котышкыш җимереклек, шәһәр, авылларны тергезү, төзекләндерү, авыл хуҗалыгын аякка бастыру, әти-әнисез калган ятим балаларны үстереп, кеше иткән, аякка бастырган әниләргә, карт әниләргә чиксез зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Безнең арадан мәңгелеккә киткән ветераннарыбызның якты истәлеген олылап искә алабыз. Алар хөрмәтенә түгәнчелек белән баш иябез. Еллар узган саен бөек җиңүнең әһәмияте арта гына бара. Ул узган гасырда булган вакыйгаларның иң олысы, чөнки ул бөтен дөньяны фашизмнан азат итте һәм барлык халыкларга тыныч тормыш китерде. Кызганычка каршы әлеге вакытта безнең илебездә тагын да нацизмга, фашизмга каршы көрәшергә туры килде. Украина илендә егетләребез махсус операциядә авыл җирлегендә менә безнең барысы 4 егет мобилизация буенча китте инде. Әле хезмәт итәләр. Сугышта бит 5 егет контракт буенча үз бурычларын намуслы үтиләр. Безнең бүгенге көндәге тыныч тормыш киләчәгебез өчен көрәшәләр. Алар барысы да безнең өчен чын герой әйтергә кирәк. Барысы да алар исән сау әйләнеп кайтсыннар.
Hürmetli avuldaşlar, sizge ныклы исәнлек, тазалык, озын гомер, туганнарыгыз белән бергә киңәшләшеп, матур итеп, игътибарларын тоеп яшәргә язсын. Сезгә аяз күк йөзе, тыныч тормыш. Бәйрәм белән сезне. Сугыштан әйләнеп кайтмаган яугирләрне искә алып 1 минутлык тынлык. Хәзер сүзне кемгә бишәле? Анвар Вишка бирәбез. Hürmetli avuldaşlar, bu, конечно, программа репетировать етелмей, несек туры келе шулай гына бара. Менің просто мөмкинчелек булганда, авыл халкы менә шулай йыелып, шушындай возможность булганда, мен бәләкәй генә менә шу авыл турында ни өчен без йыелганбыз, ни өчен шушылай сәскәләр халасакбыз, ихтирам итсәкбез, шуларны бәләкәй генә әйтеп үтәсем килә. Монда әле менә Заргадыш әйтеп үтте, 34 яугир һугышка киткән дип. Менә әле генә васыкларны әкренләп тагын икәү өстәлергә итә. Чөнки күсенеп киткән кешеләр, белмәгән кешеләр бар. Кемдер Миякә районынан, мин Миякә архивыннан, военкоматтан без ентекләп үземсә утыргайным. Булганнарын йыгайным. Әле менә Алнайдан киткән, Бишбүләк районыннан киткәннәр дә бар. Шуның өчен
күренмәгән, беленмәгән, әле мына икәүне асыклап өстәргә туры киләсәк. Шул был бәләкәй генә авылдан шул хәтлегем халык киткән, барыһы ла төрле ерләрдә батырдарса һугышканнар, төрле ситуацияларда алар югалмаганнар. Ну, күбесе гомерләрен биреп калдырганнар. Мына белгәнсә әйтәйем, нидән алып киткәндә, мына Габдрахман бабайды үткәнендә мин әйтмәй үткәйнем, әле үкенеп йөренем, мына әле шуны әйтәм. Шул хәтлегем кешеләрнең күз биргән яшәргә, ул үзе һугышта нигеләр генә күрмәгән, ул пленда да булган, ул һугышта да булган, җиңеп кайткан, кайтуына монда олы йодак торган өендә 5 кеше бер юлы ана шунда ердә үлгәннәр инде. Аның бөтен балалары, хатыны, ата-әсәләре шунда барыһы ла үлгән. Ул кайткан, хәзер ни эшләргә, һугышта утысыннан җиңеп исән кайткан, ә бында семья юк. Нишләһен? Ул югалмаган, урын тапкан, көз тапкан үзенә. Яңадан дөнья корып, 5 баламы? Дөрестләге дөресмәсә, яңадан дөнья корып, 5 бала үстереп, Аллага шөкер, прекрасныйлар, мына әле икәүсе монда күренде. Яшәп яталар. Шуның күк, шунан мына килделәр, Уфада яшәйләр, мына Гафаровлар, аларды да әйтеп үтәсем килә. Тимергали агай, булай инде миңа атай менән бәләкәйрәк, Тимергали агай Гафаров, ул үзенең неме 4 семьяһындагы 4 кешене ерләп, яшедә тулмаенса һугышка китә. Ул 44-нче елда һугышка китә. Уже Япония ягына туры килә, японнар менән һугыша. Шунан һуң 8 ел хезмәт итеп, кайтып, семья корып, дөнья корып яшәп алып китәләр. Әле бүгенге көнне менә аларның аның кызы Рәхилә, кияүе Галимиян менән монда кунакка килделәр, алар ихтирам итеп. Шуның күк, мына нейләр, Валиуллиннар давалайык. Валиулла бабай, Мулюков инде, Мулюковлар нейне каралган. Валиулла бабай 3 улын, Мөдәрис, Хакимиян, Калимулла, Хакимулла, Мөдәрис улларын, алар үлеп калганнар һугыш яланында. Шуның күкләр исән кайтканнары да инде мына һугыштан соң. Кыскаһы шул әйтәсе сүзләрем күп, бара парлап бөтенесенә Галимовлар күп, күбесе аны прямо берсе офицермы, командир составында булган. Аны пленда алып китеп, авылдашына мына кемнеңдер күз алдында алып киттеләр дә, кире килмәнекләр. Тимәк аны атып үтергәннәр, потому что ул офицер булган. Шуның күкләр, мына Галимовлар күп ләп башлаганнар бит инде. Арслановлар, Мөхәммәд Керей бабайдың семьясы, аларның мына мондай списокта исемлектә бар балалары шу үлеп калганнар. Без аларның шул хезмәтләре өчен баш иябез, аларда ихтирам итәбез, аларда искә аласакбыз һәр вакыт. Мына без әле мына балалар йыелганнар, яшьләр йыелганнар. Димәк, аларда битараф түгел ул әйбергә. Димәк, алар дәвам итәсәкләр мына шушы искә алуларда. Ул гына да түгел. Мына каршыда, минең каршыда басып тора. Ул ни Бөек Ватан һугышынан һуң бөтен дөнья тик тормай. То Афган һугышы, то Чечня һугышы, әле Украина. Мына Афганда мына Мулюковлардан Азат бит инде мына минең белгәннәрне перешләйтәм инде. Вакил Ямилов, мына Кареш егете, Васил Ямилов, Кареш егете Афганда һугыштылар. Илшат мына Ганиев Чечня һугышында булып кайтты. Алар ни күргәннәр, нисек яшәгәннәр, без аны догадываться гына итәбез. Алар үзләре белә. Алардан һорасаң, алар һөйләмәйләр. Алар һөйләй алмайлар, һөйләй
түйләрлек түгел, потому что андагы авырлыкларды әлеге мәлне мына Украинада безнең мәнфәгатьне яклап кәреш кешеләре Азат әйттем шикелле Муликов Азатта шул мына безнең гаиләдән генә үземне һәдикеләрдә башкалардыкында тоже бар егетләр нидә Украина һугышында алан парлап әйтеп тормыйм инде күпләр без аларга алдында баш иябез без аларга преклоняемся урыс әйткәндә и алар ни зур изге эш эшләйләр безгә менә шулай матур итеп утыртын яшәһеннәр өчен безнең илебез күгебез тыныс булсын өчен алар үзләренең яннәрен аямаенча күкрәкләре белән безне каплап торалар. Шуның өчен тагын бер тапкыр баш иябез. Алар алдында аларны ихтирам итәбез. Һәм онытмайсакбыз бер вакытта да. Ходай хаклаһын аларны исән һау йөреп кайтсыннар, еңеп кайтсыннар. Безгә ни еңеп һушты бетереп тыныслык урынлаштырып кайтсыннар. Шул хәзер инде сәскә һалабыз, наверное. Хәзер сүзне Урал кооперативы рәисе Илдар Фанзиловичка бирәбез. Рәхмәт егет. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар. Рөхсәт итегез сезне Урал авыл хуҗалыгы кооперативы исеменнән Бөек Ватан сугышының җиңү көне белән сезне чын күңелдән кайнар котларга. Телибез сезгә алдагы елларда узун гомер, саулык, илебездә тынычлык. Әлеге вакытта менә безнең Урал кооперативыннан бит инде һәм Шопмантамак авылында менә егетләр Украина сугышында катнашалар бит инде. Аларга да сәламәтлек, узун гомер телибез бит инде. Шулай ук аларның гаиләләренә сабырлык, көч телибез. Безнең Урал колхозыннан менә 330 кеше сугышка алынган булган. Шуның 129-ы яуда калган бит инде. Калганнары кайткачтан шушы сугыштан соң авыл хуҗалыгын күтәрүдә дәвам иткәннәр. Аларга да мин зур рәхмәтлемен. Әле менә бүгенге көндә районыбызда 5 СПК Урал бар. Шуның берсе без бит инде менә дәвам итәбез эшне. Алла бирсә, яхшы дәрәҗәгә күтәрелербез. Менә Раул Шагалевич белән Зуфар Бектимирович алып барган бурыч миңа куелды. Шуны аларның маркаларын тотып алып барам инде. Барыгызга да зур рәхмәт. Менә шулай торып кайтып туган авылларны хатирә бу бит инде хатирә була, хатыр көне була бит инде. Шуны кайтканыгыз өчен рәхмәт. Хәзер Вернов сыгырга инде. Yok, senin telefon oynama yani. Bayrat Kuvan. Atayım, ağayımlar, satalar. Kimler alar? Atayım orta oldu. Ağayım. Birliğin davule. А это ждать, что ли? Ты ждать, поворачивать, что ли? Anda berlaga. Anda berlaga. Вон еще у кого-то Ганифом Варвахитович. Вот.
СССР. Баба yana bak. Я буду показывать вот камеру. Вот. А это он туда может, так на Ты память. тоже повыше подними. О, я точно уже буду познать. А сколько у него подписчиков? 5000. Такая маленькая камера, а показывает 4000 графика. Oraya bas. На минус стоит. На минус парень туда. Здесь многих, Sana gibi var. многих страницах бардак. Аппаратқа қарай бер. Аппаратқа. Вот гони компания. Anda bir çıkamıyor. Они Дайте Руслан. Мне камеру. Он снизу, что ли, у него камера? Лагерный квита поплай малай. Işlarını. Қарай бер. Еще раз. Болды. Лире басырға. Яңа председатель бере бит менә. А это твой, да? Ахмед Шингапур. Мин менә танышкан тапламайбыз. Что там? Так, барығызда бір өтінесім бар. Әйдегені жиылышып, мыналай аның обязательно ісіне кірерге. Памятниктің тирелей 5 теділішіп басайық, и ойрат бізді фотоға түшірі ихтелікке. Кәрі шауы. Әйде барығызда жиылығы келігі. Мына шында қырына басабыз. Алмас. Алмас. Давай, ми. Әйде. Отыра бітті, олар отыра бітті. Балалар Балалар, балалар. Олар отыра бітірегіз. Отыра бітті, скамияны. Жоқ, бәді, отыр. Қая тағын, бәлекеттер. Бәлекей бұна, бәпәйліксі, да, отыр. Бұна шылай, вот. Басқа бұны сәдейсіз,
Kadirli avuldaşlar, kadirli tuğanlar, oğaylar. Buna ровно bir yıl öttü. Былтыр şu pametlik duası bütün yoklapta motor sıra öttü. Быйылғы қайталмаған енді қайтырға тырышып, көрерге деп қайтқандарға зор рахмет. Әрбіріміз мына шындақ басып тұрған отай бабайлардың итке алып, қайтқан үшін зор рахмет. Мына біз өскен уақытта шында бәләкәй уақыт ұрамды тапа өтті. Ұстан түскен уақытта біз мектеп балалары, İstanbul балаларына қарағанда көбірек өстік. Мына Салауат ағай біліп тұрайын дады. Шының үшін неме тілейін? Әрбіріміздің балалар өсіп бітті. Қазір ұношқылар орта еткенде. Бір-бірін білмейлер. Потому что біз ауылға херап қайтарға тұру келе. Қайтап деген уақытта қайтып болмай, әркімнің өзінің семья, әркімнің өз тәртібі бар дегендей. Ярар, мына шын бүгінгі неге еліп қайтқанға зор рахмет. Әрбір регеге мына соғышта болғандар тыныс жатсындар. Қазір ең ұлы ақсақал Темірболат бабайда жоқ. Былтыр нендей дәртлетіп үйрегені. Немешләһәм дә ғұмыр қысқа бирәкшегә. Шуның өчен һәрберегезгә исәнлек, һаулык, бәхетле тормыш белән яшәргә язсын. Шуннан бер укыганда бабайыма, Әлвар бабайыма тия. Ул партизан булган бит инде. Бер шигырьдән бер куплеттан гына сөйләп үтәйем. Urman cana, külge tugul kumurge, partizanның dana kitten, yılga tugul kumurge. Her birigizge itenlik, havluk, bәхет, şatlıkta öten kumurge. Tilekler şul. Rahmat. Жырлыйк әле, бер кеше дә җырламый тормый әле. Серле тормыш йомгакларын бер сүтеп шырныйк әле. Җырлыйк әле, бу гомерләр җил давыллап үтә бит. Һәр кемнең дә үз хәсрәте үзе белән китә бит. Ә хәзер Мөхәммәдияров Юлайга сүз бирәбез. İyi verirlesin. Yok, hayır, bana bir kere. Yerli var. Avbuğları yelpigeninden il sattıra yüzge yavga kılısı bilindir da. Dayge tögel yav kırıları mümkün olmadı kaytuları bütçemizge belki kir tığanı ilderge. Dayge tögel yav kırıları mümkün olmadı kaytuları bütçemizge belki kir tığanı ilderge. Onları yorayı uldek bizi ullum varın bilmendik bizi uttaki yollar kestek yollar izgi yavlarına Bormanı boşluk koylarda ot eserde yalgı oyda Visla odir donay tigeri aldı yerlerde Bormanı boşluk koylarda ot eserde yalgı oyda Visla odir donay tigeri aldı yerlerde
Şonluk yoruğa ötken yerlik var iken de görürkendir Şonlukları kanır yeye bizden yıllardan Tağındırgan doğar yakları top basıp kile Otlardan bir kille bizden yıllardan Tağındırgan doğar yakları top basıp kile Otlardan bir kille bizden yıllardan Hağındırgan doğar yakları top basıp kile Otlardan bir kille bizden yıllardan Hey yollardan Bizim былтырғы үйренген yer әлі Юлай білән біз репетиция гынайны, но Юлай йырлайбыз дейні. Біздің өзіміздің родной yer. Кәріш. Кәрішім. Hin koydan tip eğer hıralar Üyededen min bit kərişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Hin koydan tip eğer hıralar Üyededen min bit kərişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Kärişimde hağınmagan könüm Uylamagan tünüm bar miken Ütkenderge kiri qaytar halar Şunda gına tarıp kal iken Hin qaydan tip eğer hıralar Yededen min bit kärişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Hin qaydan tip eğer hıralar Yede boya min bit kärişten Şoňa körä gomre boya mine Uzaltıp yerimini färişten Düşlerimde indi nise tapkar Zaydulla tübeginde kaldım Kuş yılgadan isken hevdarımdan Gümürlükke yeter küs aldım In koydan tip eğer hıralar Yedi boya min bit kärişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Hin koydan tip eğer hıralar Yedi boya min bit kärişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Hin koydan tip eğer hıralar Yedi boya min bit kärişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Hin koydan tip eğer hıralar Yedi boya min bit kärişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Şoňa körä gomre boya mine Haklap yürütä izge färişten Oğlum birini kärişe olup kalkırsın Mindir
Так, хәзер менде кушылып йырлайбыз, бөтенебездә бергә. Безнең группада шушындай бер флешмоб үткәргәйник. Кем йырлай белә? Ай былбылым. Ой балбалам, ой бала балам, ой дәлдә таңата. Ой бала балам, ой бала балам, ой дәлдә таңата. Таңнарата өҙләүҙәк, ярылата да илата. Таңнарата өҙләүҙәк, ярылата да илата. Ой бала балам, қуна пайрай толдарға. Ой бала балам, қуна пайрай толдарға. Һеҙҙең хаҡта уйҙарымда һөйләйем һәне дуғастарға. Һеҙҙең хаҡта хисләремдә һөйләйем һәне дуғастарға. Ой бала балам, оң иделде ҡамаша. Ой бала балам, оң иделде ҡамаша. Таң алдынан султ-султ килә, аны дуғастар тауаша. Таң алдынан султ-султ килә, аны дуғастар тауаша. Аның алдынан султ-султ килә, аны дуғастар тауаша. Хой! Ниңәле шул төш онотолмай, онотолғанда ҡалған төштәрем. Ҡыр ҡаҙҙары ысып килеп төштө, тымыҡ күл буйына, таллыҡҡа. Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар, тигән инем. Һаумы, яҡташ, тигән тауышҡа. Ышанмай ҙа торҙом, минең алда ҡаҙҙар түгел ине, һалдаттар. Түштәрендә сыңлай миҙалдары, шинелдәрен төрөп алғандар. Һаумы, яҡташ, тиҙәр. Беҙҙе тиҙәр, онотманым әле, яҡташтар. Беҙ бит яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар. Ер уянған мәлдә нисек итеп йоҡлап ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә. Ҡыр ҡаҙҙары булып ҡайтып төштөк тыуған илгә бына хәҙер ҙә. Тәбиғәттең уяу бер мәлендә яҙ һайын беҙ шулай итәбеҙ. Һабан һөрөп киткән еребеҙҙе, һаман көткән әсәләребеҙҙе, балаларыбыҙҙы, бисәләребеҙҙе яҙ һайын бер күреп китәбеҙ. Тик үҙҙәре генә күрмәй ҡала. Күренәбеҙ бары төштәбеҙ. Төштә генә беҙгә, төштә генә күрешергә хоҡуҡ бирелгән. Һәм бары тик ҡаҙҙар булып ҡына ҡайталабыҙ осоп беҙ илгә. Һеҙҙән беҙгә бер ни кәрәк түгел. Тик шуға һеҙ ҡолаҡ һалығыҙ. Онотмағыҙ беҙҙе, онотмағыҙ, йышыраҡ беҙҙе иҫкә алығыҙ. Ҡояшлы ла булыр көндәрегеҙ, аяҙ күкте ҡаплар болот та. Онотмағыҙ беҙҙе, онотһағыҙ, ҡайталмабыҙ ҡаҙҙар булып та. Шулай тинеләр ҙә юғалдылар. Ә бөгөн таң ҡалып, төштә түгел өндә ҡарап торҙом, яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, ҡыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын. Зәңгәр күлмәк. Bulas verirler mi takmanı? Yırla yırla.
Қойындардың елді тирбәлі рахат бирә минең көңелгә білмәйім туғыды туры кием шұжығылар бойлап йөрергә бағаналы юлдан көдермейсің мен қоланы сағынадым мен қоймәтләрді еркеләргә білді жылдар келгенде Мен қияшқа таба, ойға таба, ой нұрына болып қылалам. Аллах'ın önlerge, onda vurdup yuvalam. Önümüzden ayırıp yürüklere, alıp gitti kolha yolları. Qoyun şavlağında işitirmen Tuğan yurtun gülmez yıllarım Min yarattım hızı kardeşlerimi Hürmet etken gevik yarattım Size tuğanım bana düşemez. Yakın düşürmez çünkü. Yıraktan alalım. Yürek yırlarımdı yangratan Yürek yırlarımdı yangratan Еңеу күні ердің еді байрақтарға биделген Тыныс тұрмыш бәхет шатлық бітті бізге берілген Мың рахмат еңеу сілер Әдің юлдан өтібіз Бізді туған елі бізге Торы қызмет етебіз Бізді туған елі бізге Торы қызмет етебіз Ватаныбыз сәске атын Тыныслықты хақлайық Халқыбыздың ышанысын намыс менен аклайық Мың рахмат еңеу сілер Әзім юлдан өтәбіз Бізді туған елімізге Тоғры қызмет етәбіз Әйдә достар киләсәккә бергә атлайык Илебезнең именлеген хезмәт менән яклайык Мың рахмат еңеу сілер Әзім юлдан өтәбез Бізді туған елімізге Торы қызмет етәбіз Біз торы қызмет етәбіз Тағы бір тұтқанда ерлеймін Құшлар кете Фикова сөзләренә язылған. Бүгінгі күнде махсус хәрби операцияда катнашкан егетләребез исән сау әйләнеп кайту хөрмәтенә багышлыйм. Күкеләр киңлегендә Кошлар китә ерак җирләргә
Чылбыр булып кышлар китә, тирәкләре яшел илләргә, тирәкләре яшел илләргә. Беләм инде җиңел түгел, киткәнем бар туган илләрдән. Беләм инде, беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган илләрдән, туган илләрдән. Сау буллаш Çitillerde kalmaz kışlarda bir kabak tomu yaktı dünyaya. Kanatı var kışlar koytmay kalmaz, tuğan jirge tuğan uyağa, tuğan jirge tuğan uyağa. Belem indi, belem җиңел түгел, киткәнем бар туган илләрдән. Беләм инде, беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган илләрдән, туган илләрдән, туган илләрдән, туган илләрдән. Туа яңа йырдар, якыная юлдар, һагыну һагыштарын таратып, һеҙгә һагынып киләм, бәхет, шатлык теләп, һеҙгә йырлап, һеҙҙе яратам, дип, йырҙарын дауам итә Юлай белән Әйүп абзый. Ғұмыр буйлап барам, барған ойлап барам, ойлар бітмәлі түгел. Ғұмыр буйлап барам, барған ойлап барам, ойлар бітмәлі түгел. Алай итеп қарайым, былай итеп қарайым, башың етмәлі түгел. Алай итеп қарайым, былай итеп қарайым, башың етмәлі түгел. Ақылыға болдық, ақмақлықта қылдық, барғыла болды енді. Байғы шатлық тарыда, өзімдегі барыда, өзімнің юлдан барам. Байғы шатлық тарыда,
O'zimniki borda, o'zimning yo'ldan boram. Alla kim tug'il biz, amma kim tug'il biz. Alla kim bo'lganlardan. Alla kim tug'il biz, amma kim tug'il biz. Alla kim bo'lganlardan. Ömür boylab baram, barın oylab baram, oylar bitmeli tugel. Ömür boylab baram, barın oylab baram, oylar bitmeli tugel. El kaldırıp gitem bu dünyada diyen. Ömür yetmeli tugel. Ez kaldırıp gitem bu dünyada diyen. Ömür yetmeli tugel. Ömür yetmeli tugel. Ruslan yırlamayı mı dediler? Көзің кеткен құштар ядың қайта, қияштарда сыға байырға. Кішілерді язмыш сұраштыра, язмыштарды жолдар айыра. Қанаттарын елдер қайырғандай, жолдар алып кете ираққа. Кімді етіп бәрі тігі ярға, кімді етіп бәрі бұл ярға. Бір-бірімізді көріп туя алманық, хүләшә хүздер көп қалды. Күзді көзге тіреп хіздің мінен, аттырахайны көп таңды. Қайғыларды шатлықтарға алып, көтерәхейні бір тұста. Йырлахақта, хаттайлахақта, ғафу етәріні бет достар. Вақыт мәңгілікті, ғұмыр қысқа, кетірдерге хоқты сағаттар. Қунақ болып келе білген көк, ките білу деген ғадат бар. Біз кетеміз енді, һез қалаһы, аттарыбыз енді егілген. Хағнуыбыз сізге келіп тұрғын, иртән еткен зәңгәр ел менән. Тауҙар менән осраша алмай, кеше менән осраша. Бір-бірімізді көріп осрашмаһаҡ, осрашырбыҙ әле йыраша. Осрашырбыҙ әле йыраша. Һеҙҙең өсөн дигән йыр. Біздің тарафтардан юк. Тип тапына күңелем, достарым яҡындарым. Һеҙҙең өсөн йырлайым мин, йырларҙың асылдарын. Күкрәгемдә һеҙҙең өсөн батырған ҡояшым бар. Һеҙҙең өсөн йырлайым исем, һайрай торған ҡышым бар. Күкрәгемдә һеҙҙең өсөн батырған ҡояшым бар. Һеҙҙең йырлайым исем, һайрай торған ҡышым бар. Йырлайсы киләдер ки, әйҙә рәхим итегеҙ. Кәтюшаны бергә йырларға булайын да. Туманы над рекой выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Песенка девичья
Төбет күпер салганнар монда. Хаммагыз. Kirmanda Liliyamanda урын бар, айда o'zim. Hörmətli avuldaşlar, qonaqlar, tuğanlar, buna sizge zor rəhmət. Kəreş avulunдағы memorialdan yeni günündə şuşulay zorlap kelgəniga desin. Barıqıdına da yeni büyük yenidən 78 yıllığı bilen kutlayım. İsənlik havlıq bulsan, toğuşlar bütün, yigitler barısı da qaytıb, turmuş kursunlar, gражданский, мирный turmuş kursunlar, yaşasınlar, isen av qaytsınlar, yengip, dünyalar maturlansın, turmuşlar eyvetlensin. Buna şuray yılda, şuşunda ısıraşıp, görüşüp, Kəreş avulunda birgeleşip, buna şuşu sastaf buna bir-biri de yoğaltmayınsı, işi artı bırak, ipteşleri, dostlarınız buna kömeklep, yiyilip tabunlarda otururga yatkan kilahi yılga. Şunu ısıraşular bulup durur. Şu, aydaga şuna sen, mantayında oyrat söndür, genanına. Birga uchrashib turib o'zi bir g'imir bit endi uchrashuv. Молодец. Молодецlar siz mana sizga молодцы. Kəreş avulu, İstanbul avulu meni уважает men. Mana 15-16 yil siyosat bo'lib ishlayman ya. Ну, men gil vaqtin İstanbul bilan Kəreş mana shu yoqlarni niyadir. Chotmanda menga nechakdir mana alar bilmasinlar degan ku. Jillarni tем более erlimdarlim men. Ну, İstanbul bilan xalqi menga yaqin nechakdir. Şuna göre sizge молодцы, siz buna tırış xalq, başqa xalqı. Birdem xalq. Men buna gil aytam. Ay, mana bir işkirsiz, neysiz, mana üstölü de var, aşağı da var, işi de var anam. Aların mana şunday sizden. Rahmat sizge barıgızga da. Zor kişiler çıqqan medinde. Kəreş İstanbulda bolgan kimler gina yok ona. Bundan kelgan kişiler. İşlegenler zamanında çitke çıkıp mana içke ketkenler şulay bedin. İstanbul'dan Kəreş'te dururum. Mekanik olacak buna. Mekanikte yok öyle. Ural kalkışında. Bırak mekaniklara institut bitken. Sizin bilmez. Şuna göre sizge isenlik, sağlıktan, uzun ömür, dik şatlık, kuvanışlar, ilk tыныç ayak kok yezeğinde. Soğuşlar bitip gitsin главный, mana şunu hazır jingö günün kütübüz bit indi, şulay bit indi. Mana әле 9 майны шушы көннән ничә китеп көткәннәр элек ая бит 4 ел буе. 4 ел. Без әле дә менә кашан сугыш бетер икән дип өметләнеп көтәбез. Битсен тизрәк дип. Ул битсә нинди куаныч булыр икән менә безгә тоже ая бит менә әлеге ниләргә. Зур куаныч була бит инде. Шуңа күрә шул көннәрне көтим. Рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Вакытта сынмата шалар бит. Әйдәгез. Хәзер Кайгы күрмәскә. Шулай ук зур рахмат әйтәсе килә Әюп абыйга, Әнис апага. Мин бу мәҗлестә, бу нидә беренчегә күрәм сезне, конечно, но Алла бирсә, башка алдагы тормышыбызда да бергә күрешеп, бергә сөйләшеп, бер-берне поддерживать итеп яшәйк. Алдан әйтеп, нитсәгез, без шуны оештырырга яктый, без үзебез яктап та ярдәм итеп, нитерәп кушылырга, мин андый нигә ничек әйтергә, риза. Ике кулымнан ризамын дигән. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт. Шушындый табынга менә оештырганыгыз өчен, аягыз, кулларыгыз сылаусыз булсын. Зур рәхмәт. Ну, рахмат әйткән сүзләрегезгә, йылы һүзегезгә, дальше Нинди генә сез менә әле булганда теге национализмны күтәреп алдыгыз. Без барыбер туганнар. Бергә эшлик, бергә яшик. Рахмат.
Bizde mana şu şurayda bizim boşta atlı şey gerek bana yerlerge kritik yasağı bakana bir kritik yasağı Barmagan yaprağım bilen temli şey. İller tanışmışsa, mana şu kanda rahat turmuşda yaşayan biz ekan o. Mıқты rahat deyip mana soğuş arılmaganda, eli mana ılık qaraq koygalar nitip günde novi çıtırlarga da qıltırasın. Balagıza da içenlik sağlık dilim. Bulgan ömürne isen emin şu aytып ölgenlerni, soğuşta qatışkanlarni hürmetlep, iske alıp, şu aytып avullarının turmuşların sündürmeyince isen emin yaşarga yazsın. Buna nilerge ırkava geçi, nilerge Dünür Zarigatoviçka, nega İldar Fendileviçme, Valeriktagi kelip tura, поддерживать etip turalar şu harigim zor rahmet. İstanbul degeçte men bir kelmegenlerim bilmeyim hali. Sizin kilesi kelip turamız, biz nık çakırabızmı? O'zi shunday. Adisa, o'zi shunday. Bütün neyimiz taralı bitti bizning. Anisa apa bizning pandemiyagina şiirgina netdi. Azrak taratdi. Şiir taratdi. Yani mana bütün artistlarimiz taralı bitti bitende. Men aytaman Shotman artistlari Allah Taala bolsa Shotman artistlari keladi deganim shulay bo'ldi og'ay. Rahmat. Mana zo'r etib rahmatimni bildiram nega Shotman nega kollektivina. Men zo'r rahmat Ravna bolaga rahmat. Ul yugurib, ul ustaldi, ul neta поддерживающий. Ayubga zo'r rahmat. Uyushtirg'achdan. Nega baribirga da esenlik, sog'lik, dunyolar tinch bo'lsin. İller tanış bolsun. Sen emin yaşarga. Kimga? Biz ispeymiz. Rahmat Anisa apa. Bir yerin var mı? Elen dolu. Artistlar üretken. Men bir şu artistlara koşulup burayırdım. Onlardan yavrum. Haydagiz. Olsun